Kula bini-bini mari surwa bini boleh kula. Keng kula tentang laksanaki. Kula teman congok kene bini. Daram malek kok jak bini boleh. Pai soro. Terus. Isoro kula ki. Ngenten lek terus aki bulan lagu ne tace. Apa bahasa Madura nih kakak? Lain lagu nih kan lain artinya kak. Lain lagu nih kan lain artinya. Kakek tahu kamu bilet anur. Tahu. Tokang berarti. Kakek nggak tidak tangkori keluar. Tahu. Tak tahu dia. Jadi pada tahu keng mulia ini tahu. Lo tahu. Ini ke bahasa Madura keng lain lagu. Jadi keng bini gula ngucap terus. Pangkat gula terus. Empai lah ngakuncongnya kok. Ya, ada lagi nambuaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. وقال أيضا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Kurupatan kaula cukan kurupata ajunan semulja Kiai Haji Azhari Zubair, Kiai Haji Hanafi Anwari, Kiai Abdul Wafi, Kiai Bahri, Kiai Azhari Taha, Kiai Solehuddin, Kiai Abdul Haq Zumhari, Kiai Muhammad Faisal Arafat, Kiai Haji Ahmad Zubaidi, Kiai Muhammad Mukhtar, Kiai Nurul Hidayat, Kiai Bukhari Sirat, terus seteja guru, seteja alim, nyuun sapora tak bisa nyebut tung situng. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara khusus pemangku Tisa Berenta Tinggi beserta aparatur Tisa, panitia penyelenggara dari acara petik laut Cukan Selamatan Tisa, Kak Dinto, Bapak Husairi, Tak Kaleb Jam'iyah Ahbabun Mukhtar, terjukan Tak Kaleb ajunan Kiai Jamaluddin, ben seteja hadirin hadirat muslimin ben ibu-ibu muslimat dek ajunan seteja peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah esaat samangken takdir apangki apolong dalam keadaan sehat. Oke kelopai babinsa sabora pak tak ebangki pak.
Dan juga babin Kamtipmas takut bude luar gitu ki bayam be mulai nako. Bonika pengaman nikah. Mun teu nikah hulil yasin ceramah nikah kira pikiran mun beda nikah aman mun beda panapa kula buru kabudin pentas nih kasih maju. Alhamdulillah kau lebenajunan bi Allah takdir abangki abolong dalam keberadaan taat saat makin. Amin. Allahumma. Acara semulja asaran kelaban orang-orang mulja di acara petik laut juga selamatan desa. Semoga acara gak ditongi barokah hadirin dak kau ajunan. Kau leben ajunan sajen sae, kau leben ajunan sajen pekus, kau leben ajunan sajen pecrah. Benih cuma ibran tatengki. Sampai ke akhirat kau leben ajunan mantar bi Allah betet orang si selamat. Salawat ben salam ngireng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam kau leben ajunan mantar efek ta'abi Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kau leben ajunan insyaallah tak kira nyeting dek ka neraka mantir sagak dinto badana ki kalau pai boleh supported diplomat disponsori oleh muncak rengkan to diplomat ni ka anu Wismilak ki Wismilak diplomat yang telah menyponsori acara melembangkan mantir juga tambah sukses mantir saja banyak orang ngarokok pemuda ngarokok ambu kepi diplomat siapa sebenarnya. Ntar sajian banyak titi diplomat sajian sukses sekelangkong. Ada hilang muan itu pani aing aja. Orang-orang ini kene beri sejak renjeng ah. Hilang mua kula nekin supaya babadina dia ada. Ala ni kecocok ban kula kor. Mun senika nika para congo aku lebih sejak dia nari. Repot tetireng kene ibrit seraja tersinggung. Ibrit sekene congo cokia. Lenjang gelu tikal papolong dua ni kanda senika. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mungkin acara nikah petik laut nikah bahasa lain selamatan tasik enyo onaki selamat beni tapi orang saya kata tasik ni kemantir bi Allah ipa selamat tak tasik ni ka ada si masuk neraka tasik ni ka ada si celaka mai selamat ti tasik eng petik laut ni ka beni tasik eng si enyo onaki selamat tapi bagian para nelayan ki saya biasa kata tasik ni ka mantir bi Allah ipa selamat tak. Mangkat bungkol mulai bungkol, amin. Mangkat odi mulai odi, amin. Mangkat pecrah mulai pecrah, amin. Mangkat kosong mulai berak. Wah, mangkat kosong mulai kosong dah oleh. Manter banyak oleh na. Tapi tani sepaling lebar ni kita ni orang nelayan ni. Tani orang nelayan ni. Anapa? Paling lebar sahabat ada tabunan na soal. Beganeng ke mun atani ka sabe atani beko atani padi ini kan beda-betes sah. Mun malpal tabunan orang kan lah haram ka sah. Mun sabe kak kama aboy sampean sebenting cek melewati batas perairan Indonesia. Cuman mun reng matur cek bukun menang. Cek dengan majang ke Bundojo nelayan kudu sampai melewati batas perairan Indonesia masuk ke Malaysia. Tabang bi polisi Malaysia. Kamu mau mencuri ikan negara Malaysia? Tidak, Pak. Saya ingin mengambil ikan Indonesia yang lari ke Malaysia. Jadi benih ngejo acuko Malaysia, ngejo acuko Indonesia keng alangui ke Malaysia itu abang. Kan sini kemudian motor ini ku berdekalan kan? Nah, ada yang motor ini kata terkalahkan. Ada cerita orang gagal. Cek dengan egang sempit, luar berdekam berbeca hilang. Artinya beca tahu masuk. Mending motor pak, kau ni kiba masuk ke dalam beca. Tegak polisi, Pak, biar tak oning, keluarkanlah berde gempur, beca isilang, kasa artinya beca tak boleh masuk, nyampit, kasakan beca ada supir kak si tak boleh. Lekan beca kosong yang ajalan tibi ke dalam ni.
Bi polisi ini di bawah itu kan ada bacaan. Becak dilarang masuk itu artinya dengan pengemudinya kan nggak mungkin kalau becak kosong itu masuk ke dalam. Itu kan ada sudah bacaannya. Masa sampean nggak baca? Jawab. Ki Pak Gula tak uning maca, menuning maca lo titi tukang becak, titi polisi nggak sampean kok. Oh, kamu kering Madura nih kak kemak boy. Sampai beda selagon orang Madura itu selangkah lebih maju dari Cina. Amerika itu ketir loh dengan perekonomian Cina. Tapi orang Madura pakun tak kalah ke Cina. Orang Cina selangkah lebih maju. Orang Madura selangkah lebih maju dari Cina. Tak kalah mereka Cina dari Madura. Teku pembian. Mun beda Cina muka tuku emas selangkah di depannya. Orang Madura jual kacang hadirin. Karena orang Cina ini kan selangkah lebih maju dari Cina. Makanya itu agi nambian. Maki bila saya ngajak nyimpang di Madura nih kan. Nyimpang ada mabuk. Amun gulen tar kema jadi India dia namanya. Wahu. Napa? Langsung beri Indiana. Hamtum javahum ge. Yalla jatuh lah. Kita korlai beri make cok konjong buk. Korang mayu. Iya. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Teti rokat tisah nikah beni rokat tasek rokat tisah beni tisah beni tasek saya nyok nak selamat. Tapi kau leben ajunan saya nyok nak selamat da ajunan Allah Subhanahu. Makanya beda malam-malam mun numpak kapal numpak perahu saya baca. Napa saya bakun baca sesuai yang dibaca Nabi Nuh. Bismillahi majreha wa mursaha. Ini baca sebagai bentuk ikhtiar kaula ban ajunan. Ini sebagai bentuk ikhtiar. Insyaallah kaula ban ajunan sepentinglah usaha, sepentinglah doa ke Allah. Kaula ban ajunan bi Allah bakal iba selamat. Karena kanjeng Nabi sa'adabu la yaruddul qada illa du'a. Tak ada si bisa nolak takdir Allah kecuali kaula ban ajunan adua amunajat ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh tang kancak gejak jatuh ortik. Cuman Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an. Lah penduduk desa itu akan selamat dengan dua perkara. Lau anna ahlal qura amanu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أن أهل القرى andaikan penduduk desa masyarakat sebeda ibu minika amanu iman parcaja dek ka Guste iman nika parcaja dek ke bareng goib. Parcaja dek kebareng selok padeng kalau bentengal nika imannya mana? Contoh orang berentah nika mbian parcaja tak parcaja ce ia dalam kubur nika beda mungkar nakir. Parcaja bila saya temu lo tu mana temu kula ben sampean tapi yakin iman nika bareng saya tak padeng coba mbian tinggalin senem iman kasih menem nika ada saya padeng hadirin. Contoh iman ke Allah. Nomor dua iman malaikat Guste. Nomor telu iman dek ka Rasul Guste. Dan bahadabu iman ke Rasul ni kan tak padeng Rasul. Percaya ke Rasul ni kan padeng. Si padeng ni ka Guste kanjing Nabi. Nah kanjing Nabi ka utus katamu yang malaikat. Ni ka tak padeng. Nabi Muhammad diutus dari Rasul. Tak padeng diutusnya kan tidak setempel ada surat kan masa beda surat jadi Rasul tidak kok iman je bahwa nikah akan utusna Allah keimanan nikah merupakan bentuk kaula ben ajunan parcaja dek kebareng segoib Nabi Muhammad yang kak titi Rasul saya rasa uning ada uning saya padeng Nabi Muhammad kalau diutusnya Nabi Muhammad tak uning gini bangki terus iman dek ka kitab Gusti Allah. Kitab Allah ni kesepadeng makin ni ka Al-Quran.
Al-Quran itu madlulnya. Al-Quran tibi ni kepada Lauhil Mahfud. Coba kalau kajian ilmu Quran ni kan seenya mai Quran kalamullah ni kan bila sautin wala kaifin wala harfin. Debun Allah ni kan tanpa huruf, tanpa suara, tanpa tulisan, tanpa huruf. Le Quran makin kesah. Dalam kitab-kitab Mu'tabarah isbutaki Quran ni kan madlulnya itu penampakannya. Jadi mun kocak Quran ni kan tanpa huruf, Quran ni kan tanpa cara, Quran ni kan tanpa suara. Ani makin bisa suara aki. Suara aki ni kan madlulnya. Mun Quran tibi Lauhil Mahfud itu tanpa huruf, tanpa cara. Bagaimana cara tersimpannya di Lauhil Mahfud? Ada oning-oning. Seperti apa suaranya Al-Quran? Tak ada oning. Di ulama contoh lagi senika. Kula benajuran kan apal surat Fatihah tengki kak yotek nih kak. Mpian bisa apal etok otek kula ben sampean bede Fatihah nah. Fatihah seasempen yotek nih kayak enggak napa kan ada oning-oning. Napa bede beeng yotek nih kak. Napa bede alif oning hadirin. Baru Fatihah ni ka ipang kicak beda yotek ketika ibu keluar alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini madlul penampakannya Quran tibi yotek ni ka kula benajunan tak oning asem penada remah huruf peengak napa suara nengak napa ada munya na yotek ni ka Quran. Kula benajunan iman dek Al-Quran. Quran itu termasuk bagian dari perkara gaib, kitab-kitab Allah. Saya tampaknya ke madlulnya. Percaya jejak nih kalau kerja guna Allah patoron dekat Nabi Muhammad itu juga berbentuk gaib ke kula benajunan. Makanya selama kau leben ajunan percaya dek ke perang gaib kak din tutan dek kau leben ajunan iman dek ke Allah Subhanahu wa taala. Orang seiman sepercaya dek ke perang gaib ni kalako na bekal bagus. Mun kula ben sampean ni kalako na tak bagus keng iman na ni kata ada. Karena kula ben sampean make ada orang oning ja Allah ni ngalih oning cak malaikat beda bau kula benajunan nulis makin malaikat tak padang tapi yakin cak beda malaikat akhirnya kula benajunan makin ada orang tak kira ala kau coba kita tak tahu malaikat pakun tahu cuman marga iman ni katepes kula ben sampian bagus ketika beda orang ala kau coba ketika tak ada orang karena kula benajunan mulai iman ni kata ada takuan ke CCTV ben ke malaikat takuan ke CCTV mengkorek ke benda cak ala kau coba bi malaikat itu tulis pakun ala kau coba hadirin pantai ada orang coba tuku beda bacaan toko ini diawasi CCTV 24 jam ada ambu sengala apa itu mobil CCTV itu makin ke orang takuan ke CCTV tempeng ke malaikat mak bisa iman sudah mulai memudar maka lambak beda jabuan senikah manusia tanpa iman bagaikan mobil tanpa setir belok kiri, belok kanan, lama-lama akan terjungkir. Kan beda lambak kan ni? Lambak, memakan benih ni, kejap makan. Taris na buladati. Aku pak bani lagu ida iya. Ya, cak lah zaman makan. Pergi beda remak, angki. Cak lambak beda lagu ni kan lambak debu nak guru Zuhdi Martapura. Lagu ni kan diperuntukkan untuk Gusti Kanjeng Nabi asli. Penciptanya lagu itu diperuntukkan untuk menyanjung Nabi Muhammad. Keng makin bayo apa? Lambak ni kan ada lagu na. Bagaimana hatiku tak merasa bangga orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Nih kesai maksud Nabi Muhammad cepon. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh bahagia, aku bahagia. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Yo bemakin pepe kalompang, bibir ceruk saloni, mi semadu korang akebayan cukemi. Hai hoi. Lah ketika iman saya berada kula benajunan pasti bagus karena makilah Allah. Karena makilah manusia tak dengaleh Allah tak bisa ialengi. Bener. Karena sering cerita. Berdoreng kesebedaan. Salah tak helman lampu merah robos. Tilang di polisi. Mas,
Tahu berkendara? Tahu Pak. Punya SIM? Ada. STNK? Ada. Sampean tahu peraturan? Tahu Pak. Sampean tahu kalau lampu merah gak boleh nerobos? Tahu Pak. Sampean tahu di sini lampu merah? Tahu Pak. Kok nerobos? Saya nggak tahu ada Bapak. Artinya gula benajunan tur kadang ketika eja ge fokus pantai eja ge. Suruh mulai kadang nih. Pak Jamal, ingat. Suruh mulai tokol. Di mulai di. Makanya kelengkeng kalau tak ada. Alhamdulillah, abi dubere. Nih kesibaya nih, agak bantak agak kelengkeng apa tak ada. Tony, oh segampang si Tony. Oh Tony nyaman nih kan? Beri Pak Jamal. Mak lainnya menempian. Di baring di kulit nyakinya mana Tonu aja pun. Makin lau bertoni. Oh ilah karena toman. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya iman ni kejaga hadirin, iman ni kejaga. Mun iman ni kejaga guna benajunan bekal selamat dari kelakuan haram bekal selamat, dari kelakuan cuba bekal selamat. Ben ketika iman ni keiki mati kau leben ajunan bekal pecre, bekal selamat, bekal masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lau anna ahlal qura amanu, cek saking penduduk di sana ke iman, percaya dek kepada gaib. De gaib nikah diimani kau leben ajunan. Ben kula ben ajunan ka perkara gaib nikah semenem iman ke Allah, terus iman dek ke Nabi Muhammad, para nabi para rasul, iman dek ke kitab-kitab, iman dek ke hari kiamat, iman dek ke qada ben qadar. Tak oleh beda keraguan. Kau tu cek percaya nak dek kesemenem nikah hadirin. Selain nikah kau leben ajunan, tak oleh nebek perenggo gaib. Tak oleh. Bila lebih pereng ni ke zaman nak bekal datang, tak oleh. Mangkana sampai pada situng hadis, man ataka hinan fasa'alahu wa saddaqa bima qala faqad kafaru bima unzila ala Muhammad. Saya orang entar dek ke dukun, pas anya tanya dek ke dukun, jawab bi dukun, pas percaya dek ke jawabna dukun, ampun kafir dek ke seitron Nabi Muhammad. Tak langkong ketika gula ngucap dukun benih saja dukun, karena ematurun nikah tukang rembi dukun, tukang rogah dukun, tukang saben dukun. Dukun saya tak oleh entar ini, ke dukun saya akan de zaman sebekal datang. Ini kata oleh. Zaman yang akan datang lalu dia nyatakan ni kata oleh mungkin dukun ni kebeni nebek bareng datang tak napa. Nggih, contoh Indonesia ni kan lambat kan kiamat lah temu kan, kiamat 2012. Kan temu kan ada kesah. Dia kas dukun ngak kasah tak oleh. Dulu ada di Indonesia namanya Mama Loren. Tanggal 12 bulan 12 kol 12 kiamat burung. Teka beda lagu nak ramiro ta berita kampung bentisa kiamat lah para orang sosa cangreng Amerika bekal beda gempa 2012 langit dumpa kula 2011 ngedi ngaki lagu ni ka sosa ki ya ka ki pun duk haram kira pikiran kula pulan kita abin ni ya Allah ahoy mun pah mate cang kula. Ternyata ten odi. Maksud teluk kiamat. Tromulia kiam ya. Hah? Oh muni kemulia mulai kapi. Terus langsung peleman lepah mari nih kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 2012 burung kiamat pah ngale ke 2000 Dubolo di baring, dubolo. Pertengahan Ramadan, tanggal 15 Ramadan akan terjadi dukhon, asap hitam akan menyelimuti bumi, lampu akan mati 40 hari, dunia akan terjadi lendu,
Oh bu orang kerja takut ibu ngalan perlu kocak beda lentu malam Jumat. Wah beda situ dungi luar ku, dungi kamar alhamdulillah lentu ongku. Hah? Dia kabarin. Lagi bagaimana? Icambian dia, pokong mun pereng ni kayak kebela zaman sebekal dateng mun singa bela manusia singa aja jepar aja. Sampian iceki kol 2 malam suruh gelat telur ibu gemet telur ada. Abo, waktu pak kering apa dina dia? Ada ibu gemet semalam, jauh orang jualan telur semalam, ibu gemet dak sekarang. Iceki itu ku telur tak ada aja ngirem percok buri galak telur. Cek jebar saja, mun nebak bareng dateng ni kecek jebar saja. Kecuali beda orang nebak perkara dateng tapi ngakui tanda. Mun kayak ngakui tanda ni kata napa makin nebak. Beda orang entar kedukun rembi pangocak bi kira-kira gula budian bagi bisa ngandung. Umpama engki entar kau orang ahli kandungan misalkan, Mas kira-kira gula bagi bisa ngandung Mas. Jawab tedung. Periksa apa coba pendong benti surya. Aduh, lah torot kah? Kula mulai kada ya. Ya kan dia periksa. Beci aku. Mana gelak cak sambil nginum. Iku yang sempurna kita kau aing aja. Mungkin ngakui tanda tak napa kira-kira gula bisa ngandung dapat tentori lah asarin deh. Pasti rakyat periksakan sini kebiasaan kan tabu. Oh cak ku boter ki ngandung sampian. Mai temu nih kalau asaki bodoh. Lah asma tu dia. Ini kala as ni kala ni kebuni ki kari sasak la as ni kala ni kaki bodela as ini kebini sela tombu eko kan reng matur kan biasanya istilahnya la as ki menoreng eko cak la as biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah kan ngabala bareng si bekal dateng tapi ngakui tanda nikah. Mun kayak ngakui tanda pun tak apa hadirin. Kayak mun tak ngakui tanda hadirin. Pahro-mro nebak. Kaki jelek. Hari ding kaki oh hari kari setana ngebiringin korong ding kaki. Kaki mun troso kia ke bayi korong ajem. Han biringin korong wah ke bayi korong. Sok. Tak oleh menebak bareng sebekal datang nikah la ya'lamul ghaiba illallah bareng gaib nikah hadirin seoning cuma Gusti. Tapi kan repot tuh kudu ban sampean nikah mentradisi matur. Nebak bareng gaib nikah. Nggih kan? Nebak bareng gaib. Kayak kaula ban ajunan tak langkung mun bareng coba sing ngajak torai hadirin. Mun bareng coba nikah torai tomi bareng coba nikah. Matur ini kan biasa. Orang keberak toraan. Mun beda ajem atau kar pada ajem mah king beda tamoy. Kan jadi kebiasaan kan? PT atau kar beda PT oh beda tamoy. Mun beda kaper king beda rezeki. Mun saya bagus torai, king mun saya coba cek torai. Karena mun coba nih kayak torai, coba nih kamu torai hadirin. Nih kebekal tomi bongku. Mun majang kata saya lauk tau lengang kui kalam pimira. Apa? Bi korpinanya Roro Kidul. Tak oleh nurai coba kan ni kini kata oleh. Jadi ku nak ku sampean mun pah coba ongku benih marka kalampian mira kata saya lau. Ken marka bulan ku ban sampean nurai coba ni kebi Allah tekani karena Allah saya janji ana inda dhanni abdi bi. Sengkok tergantung persangka datang ke bulan kangkok. Mangkana kula ada pak iman kaman ambui ampora nurai coba kula ban sampean bulan tekepe ke bulan coba
bulan sore ke beda bulan berit. Beda biasa kan? Mun ojen nas panas ke beda keng beda caruk. Mun sing malam amunnya kuwek ke beda ring mate. Siapa mati aja? Palestina ada kuwek mi mati kabeh. Palestina maki kuwek ka mati kini ngebom kak. Oke kan? Beda boleh. Mun bini ngandung laki na tak boleh mati ular. Ikalan ceng cile ne ko. Ya bunda panda beni cile nyaman juga. Cang sa bun ambu aki. Bini kula ngandung anak pertama. Kula ring kesan sing mal, mapah ibu bena lumari por beda olar kabur. Nyari kaju kula keluar paten. Ate kepogban kanca bah ngocak kanca ni ka. Lah cak pate elil cak mati olar kaki bulan bini dengan dung. Jawab bi kuda. Iya cak pate olar aja. Mak le engkok saya pate bi olar aja. Suruh detik anak kuda rembi, mak ada rembi jetem tangan anak dia. Tahu mentaking tang bini ikan tiap bi sing ngocak aja. Beci aku. Torot emang gua pikirin. Sorry ya. Pate ebi gula kak. Mungkin isro nyari olar tak nyari ala aku guli keng mon olar masuk sing mal maka rumah pesen bi banget tua lambe. Neng tua lambe mesen cong. 2 tandana olar bahaya nomor situng agelejer malam. Panguca apa masalah kapi bu? Olar je mun agelejer malam ni katanda bahaya karena olar ni kamu tak manti karo siang saja lentik bukan dilis. Olar beresok, olar sabe siang mun malam tak jalan. Mun malam agelejer bahaya juga. Nomor 2 olar bahaya ni kacedak KPP. Udah torot kah? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, ketika perkara gaib nikah kula kutu iman, keng perang gaib sebekal datang kau leben ajunan tak oleh nebak, perang gaib selok jelas kau leben ajunan tak oleh etorai kala bentoraan cuba. Karena mun etorai cuba ni kebekal eto me beaki beki dak kau le ajunan mantir selamat. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau bantako da ajunan pon guste Allah mun terus selamat tak situng jaga iman ni ka jaga nomor 2 kau tu takok da Allah subhanahu wa ta'ala. Napa saya may takok? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Saya ko takok ni ka saja kewajiban ni ka kalako saja larangan ni ka cewi ni ka takoknya mana? Atau dalam istilahnya takwa. Biar yang Madura bayo bertakwa takok kasih tua itu. Termasuk sini ku umik nih. Kemudian gula beni takwa istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Benih bu, kula ni kelompok setia. Kula bini mari sorwa bini boleh gula. Keng gula tentang laksana aki. Kula teman congok ni bini. Dia orang malek kok jangan bini boleh. Apa soro? Terus. Isoro gula ke. Yang enten lo terus aki. Bulan lagu ni tace. Apa? Bahasa Madura ni kakak. Lain lagu ni kan lain artinya kak. Lain lagu ni kan lain artinya. Kakek tahu kamu bilet anur. Tahu. Tokang berarti. Kakek nggak tidak tangkori keluar. Tahu. Tak tahu dia. Jadi pada tahu keng mulia dia tahu. Lo tahu. Ini ke bahasa Madura keng lain lagu. Jadi keng bini gula ngucap terus. Pangkat gula terus. Empai lah ngakuncong kok. Ya, ada lagi nambuaki. Makai sorong. Nikah hebat bahasa Madura nikah. Hadirin lain lagu nikah. Lain lagu artinya. Lain apa boleh lain kabupaten. Kula teman kawan jangan ke Sumenep. Ibri jajan pani keluar pak tuan rumah ada bu. Nyereng kiai cel kocel.
Kule kira pikiran ero pada remajajan ero cel kocel yang cel kocel. No ternyata ya keng ero gu gengku. Abai Bengkalan mana cel kocel ni ke beni jajan. Tore cel kocel aku. Allah. Ngalle ke Pontianak, pengajian Pontianak apa ibadah beri penitian. Kiai, pola kasukan lencelenan tore ke tembok aku. Para centos saja tak kegi aku. Wajib lencelenan ke temboknya ku teke dak rumahku. Ternyata Pontianak ki mun tembok ni ke jalan. Kau jangan ke Banjarmasin, pola kasukan pencok. Apa pencok janggula? Ternyata roja. Ngalle ke babian mancok. Jamun paharing babian pantar ka berentar di lebur. Buk mele mancong dua. Pak nyampit yang berentar tak usah melelek ngalak tibi kadang. Lama dia campur bentong celatong apa. Mengkana penting ajar bahasa ni. Bener Kanjeng Nabi adabu man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Orang ni kamu ngerti bahasa nasi tung kaum selamat tak kira kali. Apa? Mun paharing surga aja bahabi ni keberentar ya. Si bini lo tujak surga aja. Si laki lo tujak Madura. Kiamat malam pertama ni. Masih laki ngocak di cekel di. Orang berentar ro cekel mantelik si laki cekel leher. Padahal yang si laki cekel ko teku aki. HP. Saya teku aki HP. Cekel deh. Ya cekel dia sih. Ya tak tahu. Ring berentari pun alake terus andi anak kan masuk KB tadi. Masuk KB. Si bini ngocak ke laki. Mas, masuk KB, Mas. Oh iya, Dek, masuk KB. Ya si laki ring Surabaya aja suruh masuk KB, kemper. Iya, Dek, masuk KB, ada cecer sekali. Peleten. Ya Allah peleten ni kau. Maju mulai. Korang muncang tibi. Ngapung ke petik laut pak. Pon kayak ngai makan sambil kerja kayak ngai gigi. Mancer beda manfaat. Karena sini kehadirin pengajian ni kayak kocak sukses. Teka selebaran gue lagi. No, ini kucing lagi mau coba gue. Evakon asolawat macam kardus cepon. Untuk napa kardus ini kan? Halo, apa? Dana besok pagi dipakai kembaliku acara oh leku berdesera halili leku tak yung leku lah bisa duit gula kole engko ning manis bibir remira tepes Aukir konco na ales seneng dubu lengabas tika ceratina kanta bonika berbi matoro atang sabe tolong du panca aki. Boleh ku beda hari ini leku. Oh, tore apa jalan kardusa. Saya rasa jalan kardus. Tore nama jalan, laki-laki, bini sama jalan. Mun laki aja masuk ke binian takut sarung geger. Tore, kardus bagi ke binian le baca binian juga. Dang sareng. Sallallahu ala
sedekah banyak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, saya muliaki Allah. Terus sakinah, toribah mulai. Lau anna ahlal qura amanu, cak sakenga penduduk tisa kaula ben ajunan. Iman, wattaqau, bentako de ajunan Allah. Epakuwa cincin Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka yakti bakal ibuka barokah bi Allah dari langit dan dari bumi. Hadirin, semua saya kelaku bi kaul ajunan melembangkan tetia nilai takwa dan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ajunan mulai kala as-salawat, ajunan mulai kala adzikir arang sareng, ajunan mulai kala hadir dekat dito kalau berniat sesaya amunajat anyu onda Allah. Mantar kaul ben ajunan alengki melembangkan beda nilai takwa dan ajunan Allah. Amin. Sehingga tetilan celana barokah. Nika pas aing ni kena kan isana ki katas ni kata ki. Mantar bi Allah kalaban seekalaku bi kaul ajunan tetilan celan takwa, tetilan celan selamat sehingga kaul ben ajunan ipapecrah dari dunia kantos ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Bekta bay bola ka? Bekta saos. Okey. Muni buka, muni betong kaya siling kapi bi orang banyak iki. Tak langkong kaya nga ising ibukardus katalo ni kata ko elang dek ni ka. Kaya nga inyo rin nga seraan ni ka. Ako ba? Ngibe-ngibe pa ta abuliki ya. Na? O makipanitia mo nila. Bitong-bitong ka, ubang ni ka bitong-bitong, nakipan bari bitong sabag ka mobil pote ni ka. Pada ba ya ko? Ya lain bu. Bu ada ibu jauh jo. Jadi ni kaitu akhirang sareng bi para ulama pahibat kata tasik. Hadirin, tasik ni kepada makhluk Allah. Tasik ni kata kira bisa abri manfaat, tak kira bisa abri mudarat kecuali ikasokani Gusti. Zamanah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gak dinto dadi presiden di Madinah. Lalu di Mesir itu yang menjadi gubernur namanya Ammar bin As. Ketika Ammar bin As berada di Mesir, Sayyidina Umar berada di Madinah, Sungai Enil ni kata Tasik bu, pada Tasik. Enil kadito Tasik lebar, tapi kayaknya nyamai sungai, tapi Tasik Sungai Enil ni kak. Ni kebukti ni keasat hadirin, ingat ada. Sehingga baru Sungai Enil kak dintok. Beda ingat boleh, mun ibni itumbal orang bini mati sebab ke Sungai Enil ni. Akhirnya Ammar bin As kak dintok alarang dek ke masyarakat. Allah tidak jauh beri itumbal. Abo ni kemuntah ibni itumbal tada ingat Sungai Enil ni kak. Akhirnya Sidina Ammar bin As nikah asoratan dek ke Sidina Umar. Sidina Umar pah nulis surat juga. Sidina Umar nikah nulis surat tersenikah. Sungai Nil. Mun kaki akili margana karpa kaki tibi. Maki bila apa cang kaki tak usah akili pada. Keng mun kaki akili keng karena kaki ipakili bi Allah. Maka sengkok nyuona ke Allah kan setia kaki akili. Surat nikah bi Sidina Umar. Pakon dek ke Ammar bin As. Ero sabak dek ke Sungai Nil. Pan surat nikah sabak ke Sungai Nil. Alhamdulillah Sungai Enil ni keakili boleh hadirin. Sungai Tasik takut ke Sayyidina Umar saking dari kereng ke Sayyidina Umar. Cek Tasik ero akili aing ero beda boleh aing. Napa boleh karo setan balok takut ke Sayyidina Umar. Sampai beda bacaan inna syaitana la yasluku maslaka Umar. Setan ni kalau kira jalan isitung jalan mun isitung jalan ni kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dari dajah, setan dari lauk. Senyimpang bini Sidina Umar setan nah pangborok kana beda Umar iku. Mangkana teu lima kiai beungla beunga kasa ibri bacaan Umarul Faruq. Anapa beungla beunga kiai ibri bacaan Umarul Faruq mak le labeng ni kata elebeti setan. Labeng sebeda bacaan Sidina Umar setan tak kira masuk di labeng nikah lebet di cendela yet ini.
Oke, tapi mun cendela kan rang-rang si buka kiai. Mun labeng kan dibuka tok benar ya. Jadi pada makin nak kini kesah. Anak apa mi? Kapan anyar lembi dari ibni Umarul Faruq. Saya Umarul Faruq, Sayyidina Umar. Dari nak kini ketika ibni bacaan Umarul Faruq, maka nak kini ini kata kerjaan tari setan. Mun tak percaya bi sampian, coba anang mun lembi ku leku cek tulis Umar, tulis Khalil Yasin. Ku tak bi apsa apa doa anang lembi. Ngelak. Pekennya kungkok korbin absa abda iya. Tepak kering apa dia nak dia macam. Tak perasaan sekali. Menter tetilan celana barokah, tetingi keselamatan. Amin. Sehingga kau lebih ajunan selamat dari dunia kantos ke akhirat. Ala hadhihi niyah wa ila jami'i ma nawaina min niyatin shalihatin. Ala anna Allah ayyadhiya lana min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekadin toh si bisa pada Pak iman takok ke Allah. Kayaknya iman takok dek Gusti. Saya andi dua ni kaitunya bekal paringi barokah bi Allah. Ya akhirat bekal masuk surga. Manter tepa akatisa berentah, manter tepa akase hadir kapi Allahumma amin. Dan gula bah nyone ti langsung ah. Warna dan gula ki terongan lia ka perakeun. Apa? Agak mi da iya kaki buk. Jadi kalau pelan kita ngeliat keperakan pola identik sekak dintoh bisa beda Pak sepor lagi Kak sepor lagi ki ubah dari ngaceramah apa identik Indian kulen ni ka acara memang kaman mung ropah bubur ayat abahas dunya abahas akhirat tak enak rena ya neraka jahanam mulai ke detung mik molek bo apa cong yo per kok ntar ada gitu king mun ngocol hamyar he tumhari yalla aja lagi bamole aja buah durian buah kedong-dong cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله. وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا بالنبي
وبأم المؤمنين أسارم يا مهي سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة.